ассалому алейкум бинандаҳои азиз, барномаи тилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. 19 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар маросими ифтитоҳи бинои нави сафорати ҷумҳурии Узбекистон дар шаҳри Душанбе иштирок карданд. Чорабинӣ дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Узбекистон сурат гирифт. 19 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар маросими ифтитоҳи бинои нави сафорати ҷумҳурии Узбекистон дар шаҳри Душанбе иштирок карданд. Чорабинӣ дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Узбекистон сурат гирифт. нахуст сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо буридани лентаи рамзӣ бинои нави сафорати ҷумҳурии Узбекистон дар шаҳри Душанберо расман мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. сипас ба ифтихори ифтитоҳи бинои сафорат ва ташрифи сарони давлатҳо сурудҳои миллии Тоҷикистон ва Узбекистон садо дод. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев аз маҷмӯаи сафорат боздид ба амал оварда дар китоби меҳмонони олимақом бо орзуву ниятҳои нек ба хотири таъмиқи муносибатҳои дӯстӣ, бародарӣ ва ҳамҷаворӣ байни ду кишвар соядаст гузоштанд. мавриди зикри хос аст ки муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон 22 октябри соли 1992 барқарор шуд. дар шаҳри Душанбе сафорати ҷумҳурии Узбекистон ва дар шаҳри Тошкент сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият карда истодааст. табодули таҷриба, омӯзиши дастовардҳои соҳавӣ ва асос ба густариши бештари равобити тарафайн дар доираи муносибатҳои устувори дипломатикӣ бар асоси риштаҳои бародарӣ, дӯстӣ ва эҳтироми арзишҳои фарҳангиву мардумии ду халқи ба ҳам монанд устувор гардидаанд, дурнамои равобит миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон дорои дурнамои нек ва дастовардҳои беназир арзёбӣ мешаванд. дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази Экспо Душанбе намоишгоҳи миллии маҳсулоти саноатии Узбекистон ифтитоҳ ёфт, ки дар заминаи он 200 ширкат намунаҳои иқтидори истеҳсолии худро дар ҳузури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев муаррифӣ намуданд. гузориши Фахриддини Муҳаммад Юсуф. 19 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар шаҳри Душанбе аз намоишгоҳи молу маҳсулоти ҷумҳурии Узбекистон дар маркази Экспо Душанбе боздид ба амал оварданд. дар намоишгоҳи миллии маҳсулоти саноатии Узбекистон дар Тоҷикистон 200 ширкати истеҳсолию тиҷоратӣ, 1500 намунаи маҳсулоти мошинсозӣ, маводи кимиё, саноати сабук, насоҷӣ, дорусозӣ, инчунин масъулаи сохтмонӣ, атриёт, ашёи рӯзгор, 60 намуди техника, маҳсулоти полиграфӣ ва техникаи электронии маиширо ба маъраз гузоштанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар намоишгоҳ бо намунаҳои молу маҳсулот ва иқтидори истеҳсолии корхонаҳои кишвари ҳамсоя шинос шуданд. сарони давлатҳо барои таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ, воридоту содироти маҳсулот ба кишварҳои ҳамдигар ва баҳри афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни Тоҷикистон ва Узбекистон ба ҳукуматҳои хеш дастуру супоришҳо доданд. баргузории намоишгоҳи молу маҳсулот омили муҳими дарёфти шарикони нав ва густариши муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ арзёбӣ карда шуд. Данная выставка позволяет нам расширить наше сотрудничество, в частности, наладить кооперацию в производстве алюминиевых комплектующих для двигателей автомобилей, которые производятся в Узбекистане. В дальнейшей в сфере производства легковых автомобилей также мы особый упор уделяем производству агротехники. Надеюсь, что мы достигнем хорошего сотрудничества. По поручению нашего президента мы изготовили милли трактор, который мы в дальнейшем будем уже увеличивать реализацию в Таджикистане и сотрудничать. Сегодня мы представляем компанию ADM Global в Душанбе, в Таджикистане.
Данная компания является официальным дистрибьютором автомобильных брендов Kia, Chery, Haval и Hyundai Track в Узбекистане. Также у нас есть предприятие АДМ Джизак, которое находится в городе Джизаке. Сейчас, получается, занимается полным циклом производства автомобилей. Как вы можете посмотреть, Kia Sonet, первая, которая стоит автомобиль. Старт производства данной модели машины Kia, корейского бренда, был налажен 27 марта в городе Джизак. И уже производство полностью локализуется в Узбекистане. Планы на самом деле глобальные. Хотим уже сотрудничать в качестве именно деталей, компонентов. Возможно, даже уже заниматься поставками компонентов в Таджикистан, Душанбе. И уже как-то расширять, возможно, здесь открывать свою сеть дилерскую и расширять сети. густариши ҳамкории дуҷонибаи тиҷоративу иқтисодӣ самти авлавиятноки муносибатҳои Тоҷикистону Узбекистон дониста мешавад. Ин аст ки барои устуворсозии риштаҳои ҳамкории тоҷирону соҳибкорон асосҳои воқеӣ муҳайё мебошад. На сегодняшний день компания Drone Technology в Республике Узбекистан тесно взаимодействует с Министерством образования и инноваций. Мы изначально оказываем услуги по продаже, сервисе, ремонту всех типов беспилотных летательных аппаратов, дронов. На сегодняшний день Министерство образования имеет выпускников высшего образования в направлении беспилотных летательных аппаратов. С следующего года наша компания будет производить дроны для всего отрасли экономики. На сегодняшний день дроны применяются экологии, геологии, сельского хозяйства и научный потенциал, образование, кадры достаточно для обеспечения всех отраслей. Производство, налаживаемое в будущем, будет обеспечивать в экологии наблюдение животноводства, экологическое состояние в республике, а также нефтегазом, газом отрасли, трубопроводы мониторить и патрулировать. У дронов есть возможность не только днем, а и ночью тоже наблюдать над обстановкой и взять под контроль ситуацию над объектами. ما طول یک سال می شود که همین متاسکل های بارکش را فروشش را برای ماندگی هستیم و نیاز داریم که در آینده استحصالات همین متاسکل های بارکش را در تاجیکستان نیز برای مانیم. حاضر زیاده از 15 نمود متاسکل های بارکش و کوادراتسکل ها همین متاسکل های گوناگون در ما هست. иродаи қавӣ ва иқдомҳои хиратмандонаи сарони давлатҳои Тоҷикистону Узбекистон бо устуворсозии решаҳои дӯстиву бародарӣ ҷиҳати тавсеяи робитаҳои дуҷониба, ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ, мустаҳкам гардонидани робитаҳои дӯстии мардумони тоҷику узбек, афзун намудани гардиши мол, истифодаи самаранок аз захираҳои ҳарду кишвар ва дар маҷмӯъ ба беҳтар кардани сатҳу сифат ва зиндагии шоиста заминаи воқеъ мегузорад. На сегодняшний день на выставке участвует больше 200 компаний, продукции больше, около 1500. Те отрасли, которые очень сейчас на сегодня с Таджикистаном взаимосвязаны в торговле, взаимосвязаны в кооперации. И поставлены перед президентом такие задачи, чтобы нарастить товарооборот с обоими странами за счет кластеров или за счет коопераций. Если посмотреть по отраслям, на сегодняшний день очень взаимосвязаны это кондитерская отрасль, это текстильная отрасль, это мебельная индустрия, это стройматериалы. Эти отрасли уже работают на сегодняшний день вплотную с узбекскими партнерами и таджикскими производителями. Также в вчерашнем заседании со стороны президента Таджикистана была поставлена задача увеличить глубокую переработку хлопкового волокна с опытом Узбекистана. И в Ходжанской области на сегодняшний день работает совместная компания, та компания, которая работает в Узбекистане уже больше 10 лет. И там создадится кластер по глубокой переработке. Там на сегодняшний день есть как предельная фабрика, теперь надо идти дальше до полотна и до швейных продукций. Также по мебельной индустрии. Эта отрасль для Узбекистана тоже была новой. За последние 3 года были созданы благоприятные условия при импорте сырьевого материала для промышленности мебельной индустрии. И сегодня сейчас в Ходжанте и в Душанбе уже работают совместные компании, которые уже закупают полуфабрикат мебели и здесь делают конечную продукцию. Обязательно при таких контактах, при таких налаженных отношениях будет бизнес быстро вырастать и бизнес будет спокоен. То, что оба глава государств очень дружественные отношения дают импульс для бизнеса, чтобы они увеличивали свои отношения во всех сферах. Сферах и производства, сферах кооперации, и сферах по купле-продаже. Мы рады участвовать в этом
выставки, в этой выставке, это, конечно, плоды нашего совместного сотрудничества между государствами. Таджикистан и Узбекистан являются почти одинаковым в сельском хозяйстве. И поэтому мы считали, что наши сельскохозяйственные техники могут быть полезны и для ваших, и для наших сотрудников, и для наших партнеров в Таджикистане. На сегодняшний день Ташкентский тракторный завод является производителем сельскохозяйственной техники в Узбекистане. Мы сегодня привезли в общем количестве 12 видов сельскохозяйственной техники. Из них, как вы можете увидеть, 6 тракторов, а дальше у нас навесные техники. Трактора у нас являются национальным брендом. Мы начали их производить. В этом году мы можем еще указать, даже показать новый вид трактора, который помогает, мини-трактор, который помогает в садоводстве. Остальные техники у нас, как четырехколесные и трехколесные, являются минимум 90 лошадиных сильных трактора. Из них трехколесные можно вместе с навесными техниками работать. Кроме тракторов, можете посмотреть, у нас тут культиваторы, опрыскиватели, косилки, а также прицепы на сегодняшний день мы выставляем. Мы думаем, эта выставка нам поможет в дальнейшем тесное сотрудничество между Узбекистаном и Таджикистаном, а также мы можем предоставить тут наши новые в дальнейшем какие разработки в виде техники, сельскохозяйственной техники. На данный момент у нас ведутся переговоры. Есть те люди, которые хотят здесь наладить нашу технику как представители нашей организации. Думаю, что это дадут нам скоро. Увидим, что наши техники тоже здесь будут продаваться. Конечно, обязательно будет это хорошим результатом для нас тоже и для Таджикистана. дар заминаи тавсеъ ҳамкорӣ ҳоло 400 корхонаи муштараки саноатии Тоҷикистону Узбекистон фаъолияти пурсамар доранд. соҳибкорону сармайгузорони ду кишвар бо истифода аз захираву имконоти мавҷуда ҳамкории тиҷоратиро зина ба зина густариш медиҳанд. намоишгоҳи молу маҳсулоти ҷумҳурии Узбекистон дар маркази экспои Душанбе давоми 3 рӯз фаъолият менамояд, ки сокинону меҳмонони пойтахт имкон доранд бо иқтидори истеҳсолӣ ва намунаҳои маҳсулоти корхонаҳои саноатии ҷумҳурии Узбекистон аз наздик шинос шаванд. Фахриддин Муҳаммад Юсуф, Маруфи Абдулло, Ахбор. дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон 19 апрел президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода мулоқот карданд. раиси маҷлиси намояндагон иброз дошт, ки ин мулоқот бар рушди муносибатҳои байни парлумонии кишварҳои мо такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. сатҳи равобити Тоҷикистон ва Узбекистон пеш аз ҳама ба хизматҳои сарони ҳарду давлат вобаста аст. таъкид шуд, ки дар тӯли беш аз 30 соли истиқлолият кишварҳои мо дар ҳамкориҳои созандаи байни давлатӣ ва байни парлумонӣ таҷрибаи ғанӣ андӯхтанд. ҷониби Тоҷикистон тамоми кӯшишро ба харҷ хоҳад дод то муносибатҳои байни давлатӣ ва байни парлумонӣ ба манфиати халқҳоямон ҳарчи бештар рушд ва густариш ёбанд. табодули ҳайъатҳо дар сатҳи роҳбарони парлумонҳо ва гурӯҳҳои дӯстӣ бар рушди ин самти ҳамкорӣ мусоидат мекунад. дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон 19 апрел президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода мулоқот намуданд. ҷонибҳо натиҷаҳои ҳосилшударо дар доираи мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Узбекистон барои таҳкими шарикии стратегӣ муҳим арзёбӣ карда, омодагии худро ҷиҳати рушди ҳамкориҳо дар ҳамаи самту соҳаҳо муфид изҳор доштанд. робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ дар чаҳорчӯби кори комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон самарабахш арзёбӣ шуд. дар доираи фаъолияти минбаъдаи комиссия истифодаи пурраи имкониятҳо барои рушди робитаҳо дар соҳаҳои сармоягузорию тиҷоратӣ, саноат, энергетика, кишоварзӣ, фарҳанг ва дигар бахшҳо зарур дониста шуд. 19 апрел сафари давлатии президенти ҷумҳурии Узбекистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки рӯзҳои 18-19 апрел ҷараён дошт, ба анҷом расид. 19 апрел сафари давлатии президенти ҷумҳурии Узбекистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки рӯзҳои 18-19 апрел ҷараён дошт, ба анҷом расид.
ضمن این سفر مهمان عالی مقام محترم شوکت میرزیویف با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دیگر نمایندگان والا مقام جمهوری تاجیکستان ملاقات کردند. از روی نتیجه های ملاقات و مذاکرات سطح عالی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان 28 سند نوی همکاری به امضا رسید. در دایره این سفر در کاخ باربد برنامه با شکوه کنسرتی استادان صنعت تاجیکستان و ازبکستان و در مرکز اکسپوی شهر دوشنبه نمایش مال و محصولات کارخانه های صنعتی ازبکستان برگزار گردیده. به خاطر رشد و گسترش مناسبت های دیپلماتی در شهر دوشنبه بنای نوی سفارت جمهوری ازبکستان افتتاح یافت. در فرودگاه بین المللی دوشنبه با نشان احترام و صمیمیت خاص مهمان عالی قدر محترم شوکت میرزیویف را پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان گسیل کردند. توجیکستان، ازبکستان دو کشوری دارای فرهنگ مشترکی به هم مانند، رسم و آیین یکخیله و عرف و عادت زیچ و علاقمند میباشند. در حاشیه برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری ازبکستان در جمهوری تاجیکستان در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی از جانب صنعتکاران مرکز ملی مقام ازبکستان به نام یونس رجبی برنامه کنسرتی پیشنهاد کرده شد. نورالدین قربان از رفت برگزاری برنامه کنسرتی گزارش می‌دهد. مناسبت‌های بسیار جانبه همسایگی نکی دو دولتی به هم دوست و برادر و دارای تمدن همرنگ ریشه تاریخی دارند و این روابط را فرهنگ باز هم نزدیکتر نموده است. قبل از آغاز برنامه کنسرتی نمایش هنرهای خلقی، طعام‌های ملی و ارمغان‌های سیاحی جمهوری ازبکستان به نمایش گذاشته شد. نمایندگان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری ازبکستان از نمایشگاه دیدن کرده به فرهنگ و مدنیت و عرف و عادت‌های به هم مانند دو ملت دوست بهای بلند دادند. ساکنان و مهمانان پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه از نمایشگاه که عرف و عادت، طرز زندگانی، رسم و آیین و امکانات‌های سیاحی ازبکستان واقف گردیدند. خوشحال از آن هستم که در دایره برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری ازبکستان و پایتخت زیبای تاجیکستان شهر دوشنبه آمدم. مهمان نوازی ملت تاجیک قلب ما را پر از مهر و محبت و صداقت گرداند. عرف و عادت ما، تاریخ و فرهنگ، خوراک‌ها، لباس‌های ملی ما به هم خیلی نزدیکند. امروز ما نمونه هنرهای خلقی، خوراک‌های ملی و ارمغان‌های تاریخی و سیاحی خویش را پیشنهاد شهروندان تاجیکستان نمودیم. در آغاز برنامه کنسرتی که از جانب صنعتکاران مرکز ملی مقام ازبکستان به نام یونس رجبی نمایندگان وزارت فرهنگ هر دو دولت اشتراک کردند. تاکید کرده شد که مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه جمهوری تاجیکستان با جمهوری ازبکستان که ریشه تاریخی دارند با تشبث سازنده و دوربینانه سران دولت‌ها، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف مرحله نوی رشد را کسب نمود. برگزاری روزهای فرهنگ دولت‌ها نمونه عالی گسترش یافتن روابط دو جانبه تاجیکستان و ازبکستان در همه ساحه‌ها به خصوص فرهنگ و صنعت به شمار می رود. تاجیکستان و ازبکستان با هم فرهنگ و صنعت مشترک دارند. واقعا اشتراک در این برنامه فرهنگی که دوستی و برادری و همسایگی نکی دو دولت را انعکاس می‌کند ناتکرار و فراموش نشونده می‌باشد. این به همراهی دوستی و برادری دو ملت با هم دوست و برادر را مستحکم و استوار می‌گرداند. از این برنامه کنسرتی بوی دوستی می‌آید. برنامه کنسرتی تاریخ مناسبت‌های خلق‌های تاجیک و ازبک را که ریشه‌های عمیق و عنعنه‌های به هم نزدیک دارند تجسم نمود. در برنامه کنسرتی که از جانب صنعتکاران مرکز ملی مقام ازبکستان به نام یونس رجبی در سطح بلند نمایش داده شد، از جانب شهروندان تاجیکستان با خوشنودی پذیرفته شد. اهل تالار ضمن تماشای برنامه با شکوه کنسرتی باری دیگر احساس کردند که ملت‌های تاجیک و ازبک واقعاً هم دارای تاریخ و تمدن و بوی و غنی تاریخی دارند.
мо санъаткорон хушҳол аз он ҳастем ки дар барномаҳои консертии рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии ӯзбекистон дар ҷумҳурии тоҷикистон иштирок ва ҳунарнамоӣ кардем. Ин сафар барои мо аҳли санъат ва фарҳанги ӯзбекистон фаромӯш ношуда нест, зеро чанд нафари мо бо санъаткорони тоҷик аз ҷониби сарони давлатҳои тоҷикистон ва ӯзбекистон бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардидем. таърих нишон медиҳад ки зиндагии якҷоя дар фазои ягонаи фарҳангӣ ҳамсоягӣ нек ва тамаддун омили ба ҳам наздик шудани халқҳои мо гардидааст. боиси ифтихор ва сарфарозист ки моро мероси бои маънавӣ ва фарҳанги дар тамоми ҷаҳон эътирофшуда муттаҳид месозад. бо шарофати иродаи қавии сиёсӣ ва дастгирии халқҳои мо тоҷикистон ва ӯзбекистон тавонистанд муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои худро дар сатҳи сифатан хурсандии моро имрӯз ҳадду канор нест, зеро давоми 5 рӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон қарор доштем. Санъат ва фарҳанги миллатҳои тоҷику ӯзбек таърихи тӯлонӣ доранд ва ба ҳам бисёр наздиканд. имрӯз мо барномаи консертиро манзури шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон гардонидем. бигзор дӯстии тоҷикистону ӯзбекистон то абад поянда бошад. таъссуроти ман аз тоҷикистон фаромӯш ношуда нест. миллати тоҷик ҳунар ва санъати моро хуш қабул кард. рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии ӯзбекистон дар ҷумҳурии тоҷикистон бори дигар собит сохт ки ҳақиқат фарҳангу ҳунар марзу бумҳоро убур намуда дар ошиёни дилҳо ҷойгузин мегардад. ҳарчанд барои мо ин лаҳзаҳо ҷудоӣ аз шумо хушоянд нест, вале он самимияту ҳунари волои шумо ки дар дили ҳар яки мо ҷой гирифт, риштаҳои меҳрпайванди дӯстиро мустаҳкамтар месозад. байни ду давлат сатҳи олии муносибатҳои байнидавлатии шарикии стратегӣ ба роҳ монда шудааст. имрӯзҳо тоҷикистон ва ӯзбекистон дар фазои якдигарфаҳмӣ ва эҳтироми якдигар собитқадамона пеш мераванд. муносибатҳои худро дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ба хусус фарҳангӣ бо маром рушд медиҳанд. барномаи консертӣ ки фарогири анъанаҳои нек, фарҳанг ва санъати нотакрори давлатҳо буд, қалби иштирокчиёнро тасхир намуд. санъаткорони ӯзбек ҳангоми ҳунарнамоӣ тавассути суруду оҳангҳои ҷаззоби тарғибкунандаи дӯстии байни халқҳои тоҷику ӯзбек фазои фарҳангиро хотирмон гардонидаанд. Нуриддини Қурбон, Далер Раҷабов, Мақсади Мақсад барои барномаи Ахбор. шаҳри душанбе муаррифгари давлати соҳиби истиқлоли тоҷикистон дар доираи чорабиниҳо бахшида ба рӯзи пойтахт дар ноҳияҳои Сино ва Шоҳмансури шаҳри Душанбе тантанаҳои бошукӯҳи ҷашнӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. қалби тоҷикистон шаҳри душанбе давоми чанд соли охир ба шаҳри мавриди таваҷҷӯҳи оламиён ва маркази баргузории ҳамоишҳои бузурги байналмилалӣ табдил ёфтааст, ки самараи тадбирандешиҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. امروز با مقصد اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی درباره در سطح بلند تجلیل نمودن روز پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینا شهر دوشنبه نقشه چاره‌بینی‌ها را جهت اجرای این قرار مذکور به تصویب رسانده است. طوری که شاهد گردیدیم امروز در مؤسسه دولتی باغی جوانان ناحیه سینا شهر دوشنبه به واسطه با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینا شهر دوشنبه چاره‌بینی فرهنگی فراغتی دایر گردید که در این چاره‌بینی خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، تربیت‌گیرندگان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی حدود ناحیه سینا شهر دوشنبه و بخش‌های گوناگون مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینا شهر دوشنبه فعالانه شرکت نمودند. дар доираи чорабиниҳо бахшида ба рӯзи пойтахт дар ноҳияи Сино ва Шоҳмансури шаҳри Душанбе тантанаҳои бошукӯҳи ҷашнӣ баргузор карда шуд, ки дар онҳо доираи зиёди сокинону меҳмонон иштирок намуданд. боиси хушист ки шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистон беш аз пеш ободу диққатҷалбкунанда гардида, дар он муосиртарин шароити имконот барои фароғату истироҳати сокинону меҳмонони пойтахт муҳайё карда шудааст. дар тамоми боғҳои фарҳангии фароғатии шаҳри Душанбе ва бевосита дар боғҳои фарҳангии ноҳияи Шоҳмансур чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта истодааст ва ман аз тамоми мардуми ҷумҳурӣ аз ҷавонон хоҳиш дорам ки Душанбе қалби Тоҷикистонро доим тозаву озода нигоҳ доранд ва ҳисси баланди ватанпарастӣ дошта бошанд ва ҷавонон бояд ки шаҳри Душанбе ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун гаҳвараки чашм эҳтиром кунанд ва нигаҳ доранд.
натиҷаи иқдомҳои созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе аст ки имрӯз душанбе ҳамчун шаҳри амн дар садри феҳристи амнтарин шаҳрҳои дунё қарор гирифтааст ва тадбирҳои ободониву созандагӣ дар ин шаҳри афсонавӣ беш аз пеш вусъат ёфта истодааст. бо мақсади сазовор таҷлил намудани рӯзи пойтахт барномаҳои бошукӯҳи консертӣ ки фарогири суруду таронаҳои ватандӯстонаву меҳанпарастона буд манзури иштирокдорон карда шуд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. мо шуморо бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёти имрӯзи ҷумҳурӣ ва хориҷи мамлакат дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед, то боздид.